Kasang ke isu laban circle ka arho pratarik matau menai kali man kendang ya kowe ke shelter home kebetulan pak Chester's Harrison Bridge. Kani ke jenglik kendra juga senggal hadian bala sapriang haki social media. Bahkan dia ke shelter home kebetulan ha jaka jaka shalong municipal board kala kalong ke ketam di drugs ha ke balai ik samla shenang batkan thai kila pelong ke jaka di drugs ha kan dia ke shelter home. Kini ke video ya kala penjungut lo ada sangat perta kena makan kata itu giban ketiga jengja. Kapan ia kisah melakukan thai bacan rang kepada inject drugs lembah ternia hakiki kicamki. Nakalian juga sang apa kalau poy hati shelter home kam lapsu ia kisah melakukan thai bacan rang. Naik layu ia kertang jauh kibri kepada beli menjadi drugs hakiki cakap. Nakalian juga sang kalau lap tiap inject bagi video kis drugs sebagai kam akan di shelter home dan kemudian tolong ke ketamnya kam aurea. Kemudian nakalian juga sang kalau pun pakai jeng sokia lo kini. Pakar balik kedua yo CEO juga Shillong Municipal Board. Wan ban pik ba te ke cakap ban buru kinak apara kanang bekinu kibru kiba tumu ban lek kam aurea ni kam sne te ke cakap kini mi ala setia nakalian ka sangru ka ai ke maham ka betul ikinu kibru ke pelong kam di dok ni kam aurea hakini ke cakap ki bahap hage than ka laban ba kam ju hage jalahi barakawai kat kum kerwa ke bala pha ada ke seng le thu ba kani ka jenik khenra de ke thot de seng ke su laban circle asan ran lang ru de ke pulut de laban police station Maksudnya nak kali nanya teman tu, dia nak tidur, dia beri apa? Ada berapa?